Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sapu. Saya akan mencoba bacakan surat Lagaligo. Mungkin belum ada di MBG Leiden, yaitu Remang Herilangi. Yena terakana latolo-talo nama suana na tujuh nyili lariangengi tori tikenge nakala latolo-talo bergegas berangkat. Sering juga nampak pelarian orang yang ditangkap. Mabali adalah punalangi namagi pale lapali sulangi le nama suang selindru lako nakalawinge dua sapo siseng paku tengada reman rilangi tengadaendre kengede reman rilangi sulangi lamu lakada le riolona palawa undru amasyang le selomo ribotilangi awiriangi selendra lako nakalawiange gariatam lama pasipute lampe ada made cetopa ri marilangi natinetona to adinusa mupasandra telu sitindro napole nadoi napole mudoi wae sesunna sompawali yang le riolona palawa undru padindruna ada lapuna langi malai bini gili mak boja seraya menengok dan melihat reman rilangi nepi magai to adinusa cabe rumah dan melihat to adinusa tersenyum to sompariwo rona makada pamerak sai to adinusa latolo-talo to sompariwo berkata suguhkan sirih pengunya kepada to adinusa latolo-talo terlepas ada medece topa tak lepas dari perkataan yang baik to sompariwo kilim makeda berpaling berkata pali sulangi otasau wahai pali sulangi kunyalah daun sirih ini to adinusa amerak toko wahai to adinusa kamu juga mengunyah sirih latalo-talo tak ada keraka latalo-talo bergegas to adinusa mampai mendre riolona pali sulangi